by die HE Hugo Bees en Stoorlam veiling. Ons hoop en glo en vertrou dat julle die dag en die veiling saam met ons sal geniet. Terwyl ons bymekaar is, kom ons raak net gou vir 'n oombliekie rustig en stil asseblief. Liewe, ons kom in hierdie oggend en ons kom loof en dank en prys U naam. Ons sê vir U dankie vir die wonderlike geleentheid om Paasnaweek te kon vier. Here, Paasnaweek is so 'n belangrike gebeurtenis en dankie dat ons ook kon terugdink aan wat U vir ons gedoen het en hoekom U dit gedoen het en dankie dat ons 'n stukkie daarvan kon deel. Here, ons bid U seën af oor die dag, U seën af oor die veiling. Ons sê vir U dankie dat ons in pragtige groen velde kan veiling hou. Ons sê vir U dankie dat so 'n groot deel van ons land mooi is en groen is. Here, ons bid dat U sal wees met hulle wat die besluite moet maak. Here, ons bid vir ons land en dankie dat ons kan weet dat U op die ou end in beheer is van alles. En dat U vir ons net die goeie wil laat gebeur. Here, ons vra dat U ook met almal sal wees wat later weer moet van ver af terugry na hulle huise toe. In U naam alleen. Amen. Ek wil dan net vinnig voordat ons aangaan net vir Boetjie vra om net vir ons so 'n paar bedankings te doen. Boetjie. Goeiemôre julle almal. Baie welkom. Dis fyn. Ja, dit is 'n mooi dag vandag. Die vee lyk goed, die veld lyk goed. Ek wil vir Fani Griesel, waar is hy nou? Hoe is hy? Sê dankie vir sy moeite, hy en Lando, vee lyk goed. Charlton, jou kos, baie dankie. Vleis Sentraal, vir julle bydra, baie dankie. En ons mooi vrou van Bloemfontein, baie dankie. Jou teenwoordigheid, Liesel en Mariet, ja. En ja, ons hoop ons het 'n goeie veiling en ek hoop die mense wat koop by ons doen goed met die vee. Dankie. Daar sê hy, dankie Boetjie en dankie ook vir die geleentheid om hierdie veiling te doen. Ons kom al 'n lang pad en baie dankie vir ons verbintenis met julle as familie, ons waardeer dit. Jannie van Straaten, Jannie het baie van die werk gedoen. Jannie, dankie. Jy's 'n kan nie dood. Ons meerkatspan, baie dankie. Ons waardeer julle en ons hoop julle kry sommer baie botte. Righto, ladies and gentlemen, dames en here, ladies and gentlemen, dames en here, let wel. Die meeste van die beeste, vanaf lot 1 tot lot 11, is almal op Springfontein, 12, 13, 14 op Koelsberg en lot 15 op Molteno. Ons sal net as ons by die lammers kom, net vir julle verduidelik waar hulle loop. Hierdie diere sal alles gebek wees. Hulle is reeds gebek. Alles is deur 'n veearts deurgegaan. Alles is vry van enige tekens van enige siekte en ons sal net die verslae ook van dit saam met julle stuur. Hier en daar is daar van die lotte wat ek vir julle die opsie gaan gee om een of meer van die lotte te vat. Die beeste tot en met lot 11 verkoop ons per kilogram. Ons veil hulle per kilogram op en daarna die res per kop. Righto, ladies and gentlemen, dames en here, ladies and gentlemen, dames en here, Vleis Sentraal se normale terme en verkoopsvoorwaardes geld. Daar's 15% BTW betaalbaar op al die aankope, die laai is gratis, maar op kopers risiko. Die volledige terme en voorwaardes is beskikbaar by ons kantoor en met julle toestemming aanvaar ons dit dus as gelees en bindend. Righto, lot nummer 1, lot number 1, ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 1, lot number 1, 88 van hulle, 88 of them, 88 van hulle, hulle weeg 332.8 kg, ons gaan vir die hoogste suksesvolle beer die geleentheid gee om lot 2 ook
saam met hulle te vat teen dieselfde per kilogram prys. So indien jy lot 1 koop, gaan ons vir jou die geleentheid gee om lot 2 ook te vat teen dieselfde per kilogram prys. Stormberger en Stormberger Angus kruisings. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 1, lot number 1, let's go. 33. 33 bermatari 3 bermatari 3 bermatari 3 bird. Hek 33 bermatari 3 bermatari 3 bermatari 3 50 bermatari bermatari 4 bermatari 4. Hek 34 bermatari 4 bermatari 4 bermatari 5. Hek 35 bermatari 5 bermatari 5 6 bermatari 6 bermatari 6 50. Hek 36 bermatari 7 bird. Had 50 bermatari 7 bermatari 37, 30 berma 38, berma 20, 38, 20, 20 berma changing bed, 38, 20, 38, 20, 20 berma 20, 20 berma 38, 20, 20 berma 20, berma 38, 20, asking 40, 40 bed, 60. 38, sigi berma 38, sigi berma 38, 60. Hek 38, sigi berma 38, sigi berma 38, 60. 80, 39. 39, 9, berma 39, berma 20, 20, berma 39, 20, 40. Hek 39, 40, 40, berma 40, berma 39, 60, 80. 39, 80, 80, berma 80, berma 80, berma 80, berma 40, 40, berma 40, 20. Hek 40, 20, berma 40, 40, berma 40, 40, berma 40, 60, berma 40, 60, berma 40, 60, berma 40, 60, 80. Hek 41, 1, berma 1, 1, berma 41, 1, berma 41, 20, 40. 41, 40, berma 41, 60, berma 41, 60, 80. 41, 80, 80, berma 80, berma 80, berma 41, 80, 80, berma 40, 42. Hek 42, 20, berma 20, 20, berma 42, 20, 20, berma 42, 40, berma 42, 60, berma 42, 60, berma 42, 60. Asking 80. 43. 43, 3, berma 3, 3, berma 3, 4, berma 43, 3, berma 3, 3, berma 43. Asking 20. 43 rand once, twice, all through, and 20, 30, 43, 30, 43, 30, 43, 30, once, twice, all through, and 40, 43, 50, 43, 50, 43, 50, berma 43, 50, berma 50, 50, berma 50, berma 43, 50, once, twice, 60, 43, 70, 43, 70, berma 70, berma 70, berma 43, 70, berma 70, berma 43, 70, asking 80, 43, 70, once, twice, 80, 90, 43, 90, 90, berma 90, berma 43, 90, 90, berma 90, berma 43, 90, asking 44, 43, 90, once, twice, all through. Done. 43.90. Vat al twee. Lot nommer 1 en 2 is verkoop. Lot numbers 1 en 2. Ons is nou by lot nommer 3. Let wel, presies dieselfde beginsel. Indien jy die suksesvolle hoogste beer op lot 3 is, gee ons vir die geleentheid om lot 4 ook te vat. Ladies and gentlemen, dames en here, 38. 38 op lot 3. 38. 38 is staat 38. 38. 37. Look at 7 there, Burma 37, but now 37, 7, Burma 37, but now 37, 7, Burma 37, but now 37, 7, Burma 37, asking 50. Look at 7 there, Burma 37, but now 37, 7, Burma 37, but now 37, 7, Burma asking 50. Look at 7 there, Burma 37, but now 37, 7, Burma 37, but now 37, 7, Burma 37, but now 37. Once. 50. Up 37, 50, Burma 50, Burma 38, Burma 80, Burma 38, Burma 80, Burma 38, Burma 80, Burma 80, Burma 50, Burma 50, Burma 38, 50, 50, Burma 50, Burma 50, Burma 39. Up at 9 there, Burma 39, Burma 39, Burma 39, 50, 40. Up at 4 around Burma 40, 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 bird. Up 4 around Burma 40, Burma 40 rand. Once, twice, all through,
Dan net vir die selfe koper, al twee. Ons is by lotnommers 5 en 6, selfe storie, 5 en 6. Indien jy lot 5 vat, kan jy lot 6 ook kry teen dieselfde per kilogram prys. R40, Oscalers 40. 40, 40, Burma, 40, Burma, 40, 40, Burma, 40, Burma, 40, 40, Burma, 40, Burma, 40, 40, 38, 38, Burma, 38, Burma, 40, 40 bid online, 40, Burma, 40, 40, Burma, 40, 50, R40, 50, Burma, 40, 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 50, hit 41, 1, Burma, 1, 1, Burma, 41, 50, Burma, 41, 50, Burma, 40, 50, Burma, 41, 50, 42, Burma, 2, Burma, 2, Burma, 42, 50, okay, 12, 50, Burma, 42, 50, Burma, 50, 50, Burma, 42, 50, Burma, 50, 50, Burma, 42, 50, once, twice, all through. Dan het 42, 50, weer al twee, selfe koper. Ons is by lot nommer 7, lot number 7, 38 van hierdie pragtige verse, 38 van hulle, 38 of them. Weereens gee ek jou die geleentheid, indien jy die suksesvolle beheer van lot 7 is, om lot 8 ook te vat. Lot 7, 38 van hulle, 311,3 en jy kry die geleentheid om lot 8 ook by te vat. Let's go. 29. 29, Burma 29, Burma 29, Burma 29, ek het 29, Burma 29, Burma 29, Burma 50, Burma 50, Burma 50, Burma 30, Burma 30, Burma 30, Burma 30, Burma 30, bad, ek het 30 gram, Burma 30, Burma 30, Burma 30, 50, Burma 31, Burma 1, Burma 31, ek het 31, Burma 31, Burma 1, Burma 31, Burma asking 50, ek het 31, Burma 31, Burma 1, Burma 31, 50, ek 32, Burma 30, 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 Burma asking 50, ek het 32, 50, Burma 33, Burma 33, Burma 33, Burma 33, Burma 33, Burma asking 50, ek het 33, Burma 33, 50, Burma 50, Burma 34, Burma 44, Burma 34, op 34, Burma 34, Burma 44, Burma 34, Burma 34, asking 50, 34 and once, and 50, 4, at 35, Burma 5, Burma 5 and Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, hit 5 and Burma 35, Burma 5, Burma 35, once, twice, all through. Kan ek kry, 35. En as verkoop, 35, al twee. Lot nummer 9 en 10. Lot nummer 9, dames en here, selfe storie. Ek gee vir jou weer die geleentheid om lot 10 ook te vat. Lot nommers 9 en 10. 9 en 10. 9 en 10. 35. To start, 35. 34. 34 for Burma 4 for Burma 34 for Burma 4 for Burma 4 for Burma 34 for Burma 4 for Burma 34 for Burma 4 for Burma 34. Hit it 4 and there Burma 34 for Burma 4 for Burma 34 for Burma 4 for Burma King 50. Hit it 4 and there Burma 34 for Burma 4 for Burma 4 for Burma 34. Once, twice, all through. Kan ek kry 34. Reg. Hulle is verkoop 34. Ons is dan by lot nommer 11, lot number 11. 3 van hierdie verse, 3 van hulle, 3 of them, 3 van hulle. 225.7. R40. Yep, 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35. Hit it 5 and there, Burma 35, Burma 5, Burma 5 and there, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35. Once, twice, all through, kan ek kry. 35, 35. Reg.
Lot nommer 12. Lot 12, 10 Stormberger Angus Kruis dragtige koeie. Hulle is 2 tot 3 maande dragtig. Hulle is 2 tot 3 maande dragtig. Hulle is in Koelsberg, 2 tot 3 maande dragtig. Let's go. 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. Hulle is baie klein dragtig, 2 tot 3 maande dragtig. Hulle weeg 534, 534 they weigh, R12,000 om te begin, 12,000. 12,000, but my 12,000, but my 12, but my 12, but my 10, but my 10, but my 12,000, but my 12,000, but not 12, but my 12, but my 10, but my 10, but my 12,000, but my 12,000, but not 12, but my 12, but my 10, but my 10, but my 12, but hit to 12,000, but my 12,000, but my 12, but my 12, but my 12,000, but my 12, but my 12,000, but my 12,000, but not 12,000. Once. 1, 12, 1, 1, but my 12, 1, 1, but my 1, 1, but my 12, 1, 1, but my 1, 1, but my 12, 30, but my 30, but my 12, 30, but my 30, but my 12, 3, 3, but my 12, 3, 3, but my 12, 4, 12, 4, 4, but my 12, 5, 5, but my 5, but my 12, 5, but my 12, 6, 8, but my 12, 6, but my 12, 7, but not 12, 7, 7, but my 12, 7, 12,100, but not 12, 80, but 80, but 80, but my 12, 80, but 80, but my 12, 9, 12,009, but my 9, but my 9, but my 12,900, but not 12, 9, 12,900, but not 12, 9, but my 9, but my 12, 9. Once, 12,9 twice, all through. Ons gaan hulle vir die oomblik net laat verbygaan. Ons is redelik onder hulle reserve, R14,500 sal hulle koop. Lot nommer 13, lot 13, 3 kruiskoeie. 3 kruiskoeie, selfe storie, hulle is 2 tot 3 maande dragtig, R12,000 om te begin, 12,000. Kom ons los hulle. Lot nommer 14. Is 1 bondkoei met 'n kalf. Sy is nie eens bond nie. Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê ladies and gentlemen, dis 'n sluitkoei met 'n kalf. Sluitkoei met 'n kalf. Op neer, let's go. 8,000, but my 1000, 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 but my bed. Hit it 8,000, but my 1000, 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 once, twice, all through. Ons gaan op vir 'n oomblik laat verbygaan, né? Wat van ons 10,000, boetjie? Wat wil jy vir haar? 10. 10,000 sal afvat. Geen net verkoper 5016 die geleentheid. 10,000 sal afvat. Kom ons laat sy verbygaan. Lot 15. Let wel, is net die koeie. Die kalvers word nie verkoop nie, net die koeie. Net die koeie. 6 van hulle weeg 480, is volbek koeie, 2 tot 3 maande dragtig. 11,000 to start, R11,000. 11,000, R11,000. 11,000. Kom ons begin by 10. 10,000, but my 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 10. Kom ons los hulle. Meneer, lot nommer 16 is 700 lammers. 99% van hierdie lammers is langster damme lammers. Daar kan 1% ooilam by wees of hier en daar 'n ramlam wat gekastreer is. 320 van hulle is in Springfontein en die balans is op Koelsberg. So let wel, hulle is op 2 laaipunte.
Hulle is op 2 laaipunte. 32 kg, ons veil hulle per kop op en werk dit dan terug na 'n prys per kilogram. So die lammers word weer geweeg voordat hulle gelaai word. Let's go. 1-5 bid. 1-5-5, but 5-5, but 1-5-10, but 1-10, but 1-10, but 1-5-20, 20, but 1-20, but 1-5-30, 30, but 1-30, but 1-40, 40, but 1-5-40, but 1-40, but 1-5-50, but 1-570, but 1-560, hooked it 1-560, but 1-570, but 1-570, but 1-580, 1-590, 90, but 1-590, 90, but 1-590, but 1-590, bird, 1,580, but 1-590, changing bid to 5, 1-590, asking 95. 1-590, 90, but 1-590, 90, but 1-590, 90, but 1-595, hooked it 1-595, but 1,580, but 1,600, but now 168, but 1,600, but 1,600, but now 16 bird, hooked it 1,600, but now 168, but 1,600, but 1,600, but now once, 1-6 twice, all through. En dan, as ek mag, 1-6, dankie, hulle is verkoop, 5015, lotnommers 17 en 18, 17 and 18, hulle loop op dieselfde plaas, so indien jy lot 17 koop, gaan ek vir jou die geleentheid gee om lot 18 ook te vat. Die hoogste beer, hoogste suksesvolle beer, gaan die geleentheid hê om lot 18 ook te vat. Selfe storie, 99% hamelammers, daar kan 1% wees waar daar dalk 'n ooitjie 'n lang stert het of 'n ramlam is wat 'n hamel gemaak is, wat 'n kort stert het, 32 kg en hulle is alles 1 laaipunt. Koelsberg, let's go. 1-5. 1,500, but now 1-5, but 1,5, but 1,500, but now 1,5, but 1,10, but 1,10, but 1,510, but 1,10, but 1,510, 20, 1,530, but 1,530, but 1,530, but 1,540, but 1,550, but 1,550, but 1,550, but 1,550, but 1,560, hooked at 1,570, but 1,570, but 1,570, but 1,580, but 1,80, but 1,80, but 1,590, 1,590, 90, but 1,590, 90, but 1,600, but now 1,6, hooked at 1,600, but now 1,680, but 1,600, but 1,600, but now 1,6 bird, up at 1,600, but now 168, but 1,600, but 1,600, but now 1,6. Once. 1,6 twice. All through. And 10. 1,610, 10, but 1,10, but 1,610, but 1,10, but 1,10, but 1,10, but 1,610, but 1,10, but 1,610, but 1,610, heck, 1,610, but 1,610, but 1,10, but 1,610. Once. 1,610 twice. All through. Dan het 116. Ons wil net by hom hoor of hy een of albei van hulle soek. Hy vat 1. So hy vat lot 17. Ons is by lot nommer 18, lot 18. Selfe storie. Ladies and gentlemen, dames en heren. 1,5 to start, R1,500, 1,5. 1,500, but about 1,500, but now 1,5, but about 30, but about 30, but about 530, but about 30, but about 530, but about 20, 20, but about 520, 20, but about 530, but about 530, but hook at 1,540, but about 550, 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 but about 560, hook at 1,570, but about 570, but about 570, but about 570, but about 570, but about 580, 1,580, but about 590, 90, but about 590, 90, but about 590, but 1,590, 90, but about 590, 90, but about 680, but about 1,600, but about 1,600, but now 168, but about 1,600, but up at 1,600, but now 168, but about 1,600, but hooked at 1,600, but now 1,600, but about 1,600, but now 168, but about 1,600, once, 10, 1,610, 10, but about 10, but about 610, 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 1,610, but about 610, but about 10, but about 1,610, once, 1,610 twice, all through, and all. Done at 116, 5011. Last een is lot nummer 19, lot 19, 750 lammers, 750, 32 kg, let wel, hulle geslag is gemeng, hulle is 3 laaipunte, Koelsberg, daar is ramlammers, ooilammers,
almal lammers en nie almal is langsterte nie. Lot 90, let's go. 15. 1500 bid now 15 bid about 5 bid about 1500 bid now 15 bid about 5 bid about 1500 bid now 15 1,500 bid about 1510 bid about 10 bid about 5 10 bid about 10 bid about 5 10 bid about 20 20 bid about 5 20 bid 1530 bid about 30 30 bid about 5 30 bid about 5 30 bid about 5 40 40 bid about 40 bid about 5 40 bid about 5 50 bid about 5 50 bid about 5 50 bid about 5 50 bid about 550 1550 bid about 550 bid about 550 bid about 550 bid about 550 1560 bid about 560 bid about 570 bid about 570 bid about 580 bid about 80 bid about 80 bid about 590 90 bid about 590 160 bid about 1600 bid about 1600 bid now 160 bid about 1600 bid once twice all through dan het 16. Daar sê, dames en here, baie dankie Meerkat, dankie vir al ons kopers, kykers aanlyn. Ons herinner julle graag aan die 17de. Die 17de, dis volgende week Vrydag. Het ons veiling op Tromsburg 23,000 lammers, skape op veiling die 17de. So hou julle vingers en julle geld reg vir daai veiling. Baie dankie en 'n baie mooi week vir julle.